ubwami bw'umwamikazi Elizabeth wa kabiri bwaranzwe n'umurava ukomeye mu nshingano ndetse no kwitangira ingoma ye n'abaturage be. Yabaye izingiro ry'impinduka za bwangu mu isi mu gihe ijambo ry'Ubwongereza ryakomeje gukendera ku isi. Sosiyete yarahindutse cyane ku buryo n'uruhare rw'ibwami rwibajijweho byinshi. Ubu ikiri kuvugwa ku isi yose ni urupfu rw'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Ese ni iki cyaranze amateka y'ubuzima bwe igihe cyose yabayeho ari umwamikazi? Ni iki yakoze gituma isi yose imwiyumvamo yapfa isi igashegeshwa n'urupfu rwe? Njye nitwa Kamariza Agnes. Aka kazi niwo muhamagaro wanjye. Elizabeth Alexandra Mary Windsor yavutse tariki ya 21 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1926. Elizabeth na murumuna we Margaret Rose bavutse mu mwaka w'1930 bigishirijwe iwabo mu rugo aho bari bakunzwe cyane n'umuryango wabo. Elizabeth n'umuvandimwe we Margaret Rose bavutse mu 1930 bigishirijwe mu rugo banarerwa mu muryango urimo urukundo. Yahoraga hafi cyane ya se na sekuru George wa gatanu. Bivugwa ko yerekanye ububasha bwo kugira inshingano akiri muto cyane. Winston Churchill wabaye minisitiri w'intebe yaje kuvuga ko Elizabeth yari afite umwuka w'ubuyobozi udasanzwe mu bwana bwe. Afite imyaka 6 gusa, Elizabeth yabwiye umuntu wamwigishaga kugendera ku ifarashi ko yifuza kuba umugore wo mu giturage ufite amafarashi menshi ndetse n'imbwa. Nubwo bwose atagiye kwigira ku ishuri nk'abandi bana, Elizabeth yerekanye ko afite ubushobozi bwo kwiga indimi no kwiga amateka ndetse n'itegeko nshinga. Bamushyiriyeho itsinda ridasanzwe ry'abakobwa b'abagide kugira ngo abashe gusabana n'abakobwa bo mu kigero cye. Umwami George wa kane amaze gutanga mu 1936 umuhungu we mukuru witwaga David yahise amusimbura afata izina rya David wa karindwi. Ariko kuko byari bimukomereye cyane kugira ngo umugore we William Simpson wari waratandukanye n'abagabo bashakanye inshuro ebyiri abashe kugirirwa icyizere mu Bwongereza kubera impamvu za politike n'idini, yamaze ku ngoma gusa umwaka umwe kuko yahise yegura. Se wa Elizabeth, Duke wa York, yahise aba umwami afata izina rya George wa gatanu nubwo asa n'utari ubishishikariye cyane. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, Elizabeth yahuye n'ingorane zitari nke kugira ngo icyifuzo cye cyo gusezerana n'igikomangoma Philip gishyirwe mu bikorwa. Umwamikazi George wa gatanu yabonaga umukobwa we Elizabeth akiri muto cyane kandi n'igikomangoma Philip hari bamwe batari bamwishimiye, nubwo bwose yari yararwanya intambara ya kabiri y'isi. Mu 1939 igikomangomakazi yaherekeje umwami w'umwamikazi ku ishuri ry'ingabo zo muri Mazi, Dartmouth. Philip yasabye bene wabo b'ibwami igihe yari mu kiruhuko mu ishuri ry'ingabo z'amazi, kandi mu 1944 igihe yari afite imyaka 18, Elizabeth byagaragaraga ko ari mu rukundo nawe. Yashyize amafoto ye mu cyumba cye banandikirana amabaruwa. Igikomangomakazi yagiye ku ishuri ryigisha abafasha b'ingabo zirwanira ku butaka, Auxiliary Territory Service. Hafi y'irangira ry'intambara yiga gutwara imodoka no gukanika igikamyo. Ku munsi wo kwibuka intsinzi y'intambara ya kabiri y'isi izwi nka VE Day, yari kumwe n'umuryango w'ibwami mu ngoro iri i Buckingham, mu gihe ibihumbi by'abantu bari bateranye bibuka irangira ry'intambara mu Burayi. Nyuma y'intambara ubushake bwe bwo kurongorwa n'igikomangoma Philip bwahuye n'inzitizi nyinshi. Umwami ntiyari yishimiye kubura umukobwa we, kandi Philip nawe yari afite imbogamizi z'ubwami, bamubonaga nk'umuntu ufite ibisekuru mu mahanga. Ariko ubushake bwabo bwaraganje, ndetse ku itariki ya 20 z'ukwa 11 mu 1947 bashyingiraniwe i Westminster Abbey. Philip wahinduriye izina akitwa Duke Edinburgh yagumye mu ngabo zirwanira mu mazi, nibura mu gihe gito aho yari mu kazi i Malta. Byasobanuraga ko urugo rwabo rwashoboraga kwishimira ubuzima busanzwe. Umwana w'imfura wabo Charles cyangwa Charles yavutse mu 1948, akurikirwa na mujiki we Anne wavutse mu 1950. Ariko rero umwami George wa gatanu
kubera umunaniro ukabije yatewe n'imyaka igihugu cyamaze kiri mu ntambara. Yari ameze nabi cyane kubera indwara ya kanseri y'ibihaha yatewe n'imyaka myinshi yamaze anywa itabi ryinshi. Mu kwezi kwa mbere mu 1952 Elizabeth wari ufite icyo gihe imyaka 25 we n'umugabo w'igikomangoma Philip bahagarariye umwami mu rugendo mu mahanga. Umwami nubwo bwose abaganga bari baramubujije kugira hajya, yarabaherekeje abageza ku kibuga cy'indege. Niyo nshuro ya nyuma Elizabeth yabonye se ari muzima. Elizabeth inkuru y'urupfu rwa se yayumviye muri Kenya, maze ahita agaruka igitaraganya i Londres nk'umwamikazi mushya w'Ubwongereza. Niwe ubwe wasabye ashimitse ko iyimikwa rye mu mwaka w'1953 rinyuzwa kuri televiziyo. Iyimikwa rye ni irya mbere ryabaye rinyuze kuri televiziyo mu Bwongereza. Nubwo Minisitiri w'Intebe Winston Churchill atarabishyigikiye, iyimikwa rye mu kwezi kwa gatandatu mu 1953 ryacishijwe kuri televiziyo. Abantu babarirwa muri miliyoni bakurikiranye uwo muhango ku mateleviziyo yabo, abenshi muri bo ikaba ariyo nshuro ya mbere kuri bo bareba televiziyo igihe Elizabeth yarahiriraga kuba umwamikazi. Mu gihe Ubwongereza bwari bukiri mu bihe byo kwizirika umukanda nyuma y'intambara, abanyamakuru babonye iyimikwa ry'umuseke w'ibihe bishya bya Elizabeth. Intambara ya kabiri y'isi yatumye ijambo ry'ubutegetsi bwa cyami y'Ubwongereza rigabanuka, kandi mu gihe umwamikazi mushya yatangiraga urugendo rwe rurerure mu bihugu byari byibumbiye mu muryango wa Commonwealth w'ibihugu byahoze bikoronijwe n'Ubwongereza mu kwezi kwa 10 mu 1953. Byinshi mu bihugu byari mu maboko y'Ubwongereza birimo n'Ubuhinde byari byarabonye ubwigenge. Elizabeth yabaye umuntu wa mbere w'ibwami wasuye Australia na New Zealand. Bivugwa ko ugereranyije 3/4 by'Abanya-Australia baje kureba uyu mwamikazi. Mu myaka y'1950 ibindi bihugu byatangiye kumanura ibendera byarangaga Ubwongereza ndetse no kujya mu muryango wa Commonwealth biza guhinduka umuryango wo kujyamo ku bushake. Abanyapolitike benshi bumvishe ko umuryango mushya wa Commonwealth wari guhangana n'umuryango w'ibihugu byibumbiye mu Burayi, ndetse ku rugero rumwe politike z'Ubwongereza zagiye ku murongo utandukanye n'uw'uyu mugabane. Icyemezo cyo kohereza ingabo z'Ubwongereza kugerageza kuburizamo kwikubira ubunigo bwa Suez byakorwaga na Misiri byarangiye mu buryo bw'ikimwaro cyo kuzibukira, ndetse bitera iyegura rya Minisitiri w'Intebe Anthony Eden. Ibi byateye umwamikazi kwinjira mu ruhando rw'amage ya politiki. Ishyaka ry'Abaconservative nta ngamba ryari rifite zo gutora umuyobozi mushya, ndetse nyuma y'ibiganiro byinshi umwamikazi yasabye Harold Macmillan gushinga guverinoma nshya. Umwamikazi yanisanze mu nkuru y'ikinyamakuru ku gitero cyagabwe kuri Lord Trishman. Mu nkuru yavuze ko ingoro ye yari ibiri imbere cyane, akanashinja umwamikazi katashoboraga kuvuga ijambo ryoroshye atifashishije inyandiko. Aya magambo yateje ikobe mu itangazamakuru, ndetse Lord Trishman yaje kwibasirwa n'umuntu wamugabye igitero mu muhanda wari umwe mu bagize itsinda ry'abambari b'ubwami bitwaga League of Empire Royalists. Nubwo byari bimeze gutyo, ibi byerekanye ko umuryango w'Ubwongereza wari urimo guhinduka, kandi n'uburyo abantu babonaga ubwami byari guhinduka vuba bikanibazwaho ibibazo. Icyo gihe nanone umwamikazi yaje kuba hagati y'ikibazo cya politike mu 1963. Harold Macmillan yegura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe kubera ko ishyaka ry'Abaconservative ryari ritarabona uburyo bwo guhitamo umuyobozi mushya. Umwamikazi yakurikije inama ashyiraho Heir of Home mu mwanya we. Byari ibihe bitoroshye ku mwamikazi Elizabeth wa kabiri. Umwamikazi yarakomeye cyane ku burenganzira bwe bwo kumenyeshwa gutanga inama, ariko ntiyigeze ashaka kurenza aho ngaho. Iyo niyo nshuro ya nyuma yashyizwe muri uwo mwanya. Abaconservative babonye inzira mu ishyaka rishya ryari rivutse, ndetse uburyo bushya bunashyirwaho. Mu mpera y'imyaka y'1960 ubwami bw'Ubwongereza bwiyemeje kwerekana abagize umuryango w'ibwami nk'abantu bashobora kwegerwa na rubanda rusanzwe. Hanakozwe ikiganiro kuri televiziyo. BBC yemerewe gufotora abagize umuryango w'umwamikazi iwabo mu rugo. Herekanywe abo mu muryango w'ibwami bari iruhande rw'icyokezo batunganya igiti cya Noheli, basohokana n'abana babo mu modoka. Muri make
bakora ibintu abantu basanzwe bakora ariko byari ubwa mbere bigiye ahagaragara. Ikiganiro cyakozwe ku bwami cyahaye abantu kumenya byinshi batari bazi. Icyo kiganiro cyagize uruhare rukomeye mu kugira ngo icyizere abaturage bari bafitiye umuryango w'ibwami cyiyongere kigaruke. Mu 1977 isabukuru y'imyaka 25 yari amaze ku ngoma, yizizanyijwe ibyishimo byinshi mu mihanda no mu birori binyuranye byabaye hirya no hino mu gihugu, byabaye nk'ibyerekana ko abaturage bakunze cyane ubwami. Ibyo ariko byatewe ahanini n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Muri iyo myaka Ubwongereza bwari bufite minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore, wakaba yari Margaret Thatcher. Bimwe mu bihe bikomeye bivugwa, naho umwamikazi yari afitiye urukundo rudasanzwe umuryango wa Commonwealth, yari abereye umuyobozi. Elizabeth wa kabiri yari azi neza abayobozi b'ibihugu bya Afurika y'abirabura kandi agasa n'uwumva cyane ibibazo byabo. Bivugwa ko byamugoye kumva imyitwarire yo guhangana ya Margaret Thatcher, cyane cyane kubona yaranze gushyigikira ibihano byari byarafatiwe ubutegetsi bwagenderaga kuri politike y'ivanguramoko muri Afurika y'Epfo. Nyuma y'intambara yo mu kigobe cya Gulf mu mwaka w'1991, umwamikazi yasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe bikaba byari ubwa mbere umwami cyangwa se umwamikazi ageze ijambo imbere y'inteko nshingamategeko na Sena byahuriye hamwe. Ariko hashize umwaka umwe gusa umuryango w'ibwami wahuye n'ibibazo bitoroshye. Umuhungu wa kabiri w'umwamikazi Duke wa York n'umugore we Sarah baje gutandukana. Hanyuma byaramenyekanye ko igikomangoma n'igikomangomakazi cya Wales batari babanye neza nk'umugore n'umugabo, nyuma baza gutandukana. Uwo mwaka warangiranye n'inkongi y'umuriro ikomeye yibasiye ingoro ya Windsor umwamikazi yakundaga cyane. Icyo gihe habaye impaka z'urudaca, abaturage bibaza niba amafaranga yo gusana iyo nzu agomba gutangwa n'umwamikazi ku giti cye cyangwa se agomba kuva mu misoro y'abaturage. Umwamikazi yivugiye ubwe ko mwaka w'1992 wamubereye umwaka mubi cyane. Hanyuma mu ijambo yavugiye i Londres yabaye nk'uwerura, avuga ko akeneye ubwami abantu bishyikiraho, bityo n'ibitangazamakuru ntibikomeze kumwikoma. Ubwo Buckingham Palace, ingoro nkuru y'umwamikazi, yafunguriye imiryango yabo ashaka kuyisura hagamijwe gukusanya amafaranga yo gusana ingoro ya Windsor. Hanyuma kandi bitangazwa ko igikomangoma n'igikomangomakazi cya Wales bazajya bishyura imisoro ku mafaranga bashoye. Mu gihe cy'ingoma ye, umwamikazi yakomeje kwitangira umuryango wa Commonwealth. Ndi kukugezaho ibyaranze ingoma y'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Mu gihugu, umwamikazi yakomeje icyubahiro cy'ubwami mu gihe rubanda rwibazaga niba ubwami bufite ejo hazaza. Ubwami bwahinze umushyitsi kandi n'umwamikazi ku giti cye anengwa cyane ku buryo budasanzwe nyuma y'urupfu rw'igikomangomakazi Diana wahitanywe n'impanuka y'imodoka i Paris mu mwaka w'1997. Mu gihe abantu benshi bari bakoraniye hanze y'inzu z'ubwami zari mu mujyi wa Londres bafite indabyo baje guherekeza igikomangoma Diana, umwamikazi bisa nkaho atashishikajwe cyane no kwerekana ko abantu bose bagombaga kumureberaho igihe ibintu byabaga bikomeye cyane mu gihugu. Mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2006, abantu babarirwa mu bihumbi bakikije imihanda y'awitwa Windsor mu gihe umwamikazi yahazungurukaga n'amaguru, ibintu ubundi bidasanzwe mu kwibuka imyaka 80 ye y'amavuko. Mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka, Elizabeth wa kabiri yabaye umwamikazi wa mbere wasuye ku mugaragaro igihugu cya Repubulika ya Ireland. Uruzinduko rwasobanuraga byinshi mu mateka maremare hagati y'ibyo bihugu byombi. Haje no kuba akamaramaka yo kumenya niba Scotland yamenye ubwigenge ikivana ku buyobozi bw'Ubwongereza mu kwezi kwa 9 mu 2014. Cyari igihe gikomeye ku mwamikazi. Abantu benshi bibukaga ijambo yavugiye mu nteko ishinga amategeko mu 1977 yiyemeza kurinda no gusigasira ubumwe bw'Abongereza. Mu ijambo yavuze mbere y'umunsi wa kamaramaka ya Scotland, umwamikazi yavuze ko yizeraga ko abantu bari butekereze neza kuri ejo hazaza. Ibyavuye mu matora bimaze kumenyekana, ijambo rye ryumvikanyemo ijwi ryo kwiruhutsa kumwe bw'ubwami bwari bukimeze neza, ariko yemeye ko umujyi wa politiki wahindutse. Ku itariki ya 9 z'ukwa 9 mwaka wa 2015 yabaye umwamikazi wategetse igihe kirekire mu mateka y'ubwami bw'Ubwongereza,
aca kuri nyirakuruza w'umwamikazi Victoria. Hadashize umwaka umwe nyuma yaho mu kwa kane umwaka wa 2016 yizije isabukuru y'imyaka 90 y'amavuko. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022 ubwami bw'Ubwongereza bwatangaje ko ubuzima bwa Elizabeth wa kabiri butifashe neza ku buryo yashyizweho itsinda ry'abaganga bo kumukurikiranira hafi umunota ku wundi. Aya makuru yashyizwe hanze kandi ku gicamunsi cyo kuwa 8 z'ukwa 9 2022 avuga ko umwamikazi Elizabeth w'imyaka 96 arwariye mu nyubako ye iri mu mujyi wa Balmoral muri Ecosse aho yari amaze iminsi. BBC yatangaje ayo makuru yakuye imitima benshi ndetse bishoboka cyane ko ubuzima bw'umwamikazi bwaba buri mu marembera. Igikomangoma Charles n'umugore bahise berekeza muri Ecosse aho umwamikazi yari arwariye mu gihe n'abandi bagize umuryango w'ibwami barimo igikomangoma Harry n'umufasha we Meghan bafashe indege iva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagana mu Bwongereza. Harashize iminsi hari ibihuha by'uko umwamikazi atakibasha kugenda ndetse ko ashobora kuba yaranikubise hasi. Tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022 yagaragaye ahagaze mu ngoro ya Balmoral afite inkoni aseka ubwo yakiraga Minisitiri w'Intebe mushya w'Ubwongereza Liz Truss. Minisitiri w'Intebe Truss abinyujije kuri Twitter yavuze ko igihugu cyose gihangayikishijwe n'ubuzima bw'umwamikazi, amwifuriza gukira vuba. Abandi bayobozi bakomeye hirya no hino ku isi nabo bakomeje kohereza ubutumwa bwifuriza umwamikazi Elizabeth wa kabiri gukira vuba. Mu Bwongereza imbere Elizabeth wa kabiri amaze kubona ba Minisitiri w'Intebe 15 mu gihe ba papa 6 bahawe inshingano ari umwamikazi. Umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri akaba yaratanze ku mugoroba wa kwa 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Ibyo ni muri bike by'ingenzi byaranze amateka y'ingoma ye. Gushimiye ko wanije umwanya ukantega amatwi. Nge nitwa Kamariza Agnes.